Mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat pada malam kini kita digerakkan hati iaitu untuk membuka pengajian kita, iaitu lebih kurang 3 bulan atau 2 bulan setengah, iaitu kaji kita hentikan. Pada malam kini kita membuka kembali dengan harapan kaji ko sadon yang kita pelajari tuan-tuan dapat dawak dan taamalkan di kita. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita simpulkan saja dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mama, pada malam kini kata mukadimah cukup sekian. Baik, kita langsung saja kepada pokok daripada acara kita pada malam kini, iaitunya pembukaan kaji tua, nak kaji nan ka dipakai duit, nan ka ditumpang mati. Kaji paham namanya mencari Allah jo Allah, mencari Allah kerana Allah, mengana diri awak dan sabananya, nak man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengana dirinya mangko takana dinyo Tuhannya. Wa man arafa rabbahu faqad halaka nafsahu. Siapa orang yang mengenal Tuhannya, mangko leburlah dirinya. Artinya apa? Hancur diri awak. Indah ada dan awak lain. Yang ada tu hanyalah Allah yang wajibul wujud, yang wajib adanya Allah. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Pada malam kini kita buka kaji wa balik. Mudah-mudahan sabalun kumayan dibakar, kitab dikambang, kaji dibaca. Istilahnya pepatah guru-guru awak kita baca doa, ya nak, itunya doa selamat namanya. Tuan-tuan dek barakat doa kita baca nampak tamu sekali hati kita ditarangan oleh Allah, pangana kita Allah bukaan, dan guru takah tu pula andaknya guru dibuka lo di Allah alimu andaknya. Guru panutan lo andaknya. Jangan anak murid jo nanti aja samantara nang gurunya ndak lo selesai duit dah. Kau dapat pada malam kini antara murid je guru tu sama-sama andaknya. Sama-sama mendapat kaji, sama-sama mengamalkan kaji. Setiap menjadi lawi, sakapa menjadi gunung. Bisa ayo selamai awak di kaji awak aku andaknya. Jangan kaji awak lo yang memenesukan awak. Istilahnya bakatu pepatah orang paneka nama orang. Orang pasilik pisau di pinggang yang melukui parui. Amun kasihnya alimu awak ko yang meminasukan awak. Dia Allah menunti alimu lo mangko awak jauh dari Tuhan. Allah menunti alimu kaji tuo lo mangkonyo kita makin maleh baik badai. Ya nak? Kan dulu sebagian awak lah mengaji tuo, awak lah mencari Tuhan yang kecil awak, tapi nan ibadah awak kaduk yo terlalaikan. Ya nak? Aku dapat andanya nak bantu itu doh. Hati awak kadang-kadang pamaneh juga, emosi awak tinggi juga, sabar. Itu. Nampak manih gua. Itu kalau nampak manih itu nah sebenarnya. Kalau lain pamonyo diaman kaji basuci, ndak ada ke awak nak pamaneh dah. Cuma awak kaji basuci itu kadang sekadar apa mencuang saja. Ndak awak amalkan. Bola aman kaji basuci itu. Batara 40 hari namanya kaji basuci itu mah. Memutihan namanya. Kalau lagi sering awaman kaji basuci itu mama.
Setiap buang air ketik, setiap buang air gadang tu ayo awak aman sepanjang kaji nak tuntut ke guru awak. InsyaAllah hilang mesti awak mah. Dah ada orang nak bangi yang celik orang ke dah. Kanak kaminan tu ke tetangga ke orang lain dah ada orang berang dah. Anan kaji basuci tu nak sebenarnya menghilangan berang. Menghilang bangi tu kaji basuci tu sebenarnya. Awak pengen berang tu hilang tapi kaji basuci tu nak awak aman dah. Lema aman. Lete aman kaji basuci tu. Nak baca buinya anu makan apa nak Itulah batang sudah dapat apa amannya kan. Itulah. Amangkonyo nak emosi awak tu bergejolak berkepanjangan. Enak. Jadi kaji basuci itu sebenarnya diajar nih guru-guru awak. Kan gunanya untuk mengurangi tensi awak. Itu. Iyo. Itu kan batang kaji namanya. Nan cara amannya pak. Law aman. Tiwa bang aye lewa aman. Lewa wanian katunala hilang parangai abu aye. Hilang parangai bili dalam diri awak. Kan itu tuh dilayanya awak membuang naji gadang jo naji ketek. Nambatinnya minta ke Allah hilangkanlah ya Allah, anyuikanlah ya Allah, luluihkanlah ya Allah parangai abu jaye jo parangai ibili dalam diri awak. Sebab abu jaye jo bili itu dalam diri awak letaknya. Hah? Ya dalam hati awak. Awak buang air itu kan 3 kali awak tu. 3 kali awak mandagui air maul ayat tu. Dia nak 3 kali? 3 empat? 3 aja ni nak? Nang kampek penutui kan? Berarti 3 kali awak mandagui air maul ayat. Nang keluar di ujung lidah awak aku air maul ayat nama tu. Itu nama nyu'an ke bawah 7 marifat kepada Allah. Anyui parangai bilih, anyui parangai abu jayyi. Nyu'an ke Allah. Sebab nak nyu'an parangai itu Allah lah tu nyo. Tak lo nak lain nak bisa tu lah. Nan soang tu. Mangkonyo setiap buang air awak ni'an taruh hilang. Angkitkan ya Allah. Anyuikanlah ya Allah parangai abu jayyi dalam diri ambo. Angkitkanlah anyuikanlah ya Allah parangai ibili dalam diri ambo. Sebab nak ibili itu nyo dalam diri awak ataknya. Dia ti. Itu mangkonyo nanti kaji amak. Kaji awak nanti kan kesempurnaan insan tu. Kesempurnaan insan tu kan 9 mah. Nan 9 tu anu termasuk ibili dalam itu termasuk malaikat. Jadi nan ibili nan malaikat nan abu jayyi tu nyo ndak di gunung mana pi tinggalnya roh. Ndak alam danau roh, ndak lo di Makkah abu jayyi tu roh. Abu jayyi nan di Makkah tu nan ni duit semuanya Nabi dulu. Nang kini abu jayyi tu nyo di diri awak letak Muhammad tu mangkonyo abu jayyi jo Muhammad tu inyo baparang ndak kunjung api. Patang pagi siang jo malam baparang baku rasainya. Kok menang Muhammad? Aman santoso negari Mekah. Kalau kalah Muhammad angwe tapanggang negari Mekah. Binaso. Nan negari Mekah ko sajak di kepala sampai kampu kaki itu negari Mekah namanya itu. Kalau menang Muhammad itu aman santoso negari Mekah tu. Kalau kalah Muhammad angwe tapanggang negari Mekah. Tu mangkonyo nan abu jayyi, nan ibili, nan Muhammad di dalam diri ko letaknya. Sinala awak mapa kaji kesempurnaan insan supaya nak jalir awak nama nan abu jayyi, nama nan ibili, nama nan Muhammad. Nampak kaji ko kecuali mengaji dua ke apa orang tu? Ngaji dua lah. Entah mengaji dua dulu coba abi ndak pamangi awak ini rona. Iyo, ketu mah kaji basuci tadi. Kaji basuci itu tujuannya adalah menghilangkan ni. Ngaji tarik sekali malam itu kaji tubuh baru. Itu buah baru. Iya kaji tubuh kecilnya bau lemang alun bisa ndak pamangi awak ngaji dua tu aduh kaji dua apa tu. Itu mah kaji dua kaji basuci. Kaji basuci itu kan sembarang diseraknya tu loh. Ndak mungkin gari bacul itu meja tu loh. Baduduan modeko mah kaji basuci itu. Itu makanya kaji basuci itu yuk duduan dari kini. Awak kan dah kadang bunyi aja mengecek kan. Kaji basuci itu aman lah. Tapi awak kan tak sekadar apa-apa jo ndak awak aman. Atau emosi waktu murah tersinggung.
Masalah ketik kadang dia awak. Masalah kadang dipa kadang-kadang dia awak. Kalau awak kaji basuci itu duduk dia awak. Masalah kadang Tahu awak pakai ketik. Masalah ketik awak anggap tak do. Itu kaji basuci itu duduk Ini kan saya lah. Masalah ketik apa kadangan? Masalah ini apa kadang-kadang tu? Masalah kadang tu apa kadang benar? Itu bunda awaknya. Itu namanya Nabi Muhammad dan kalah namanya. Kalah Muhammad nama tu. Bujaya nama kuasa dalam diri awak. Jadi itu namanya awak mau ulang kaji nama tu ikut kau. Supaya hilang lantakan itu dalam kehidupan awak sampai awak mati nanti. Dan Abu Jaya itu jangan sampai tahu lo ke akhirat dah awak. Tinggal di kampung dunia kau. Jangan tangkui lo mati dah awak. Semua 9 menyamakan semua insan tu 9. Dan ke 9 tu mai pilih kadang namanya di dalam diri awak letaknya. Ini mudah-mudahan nih mak-mak malam kini kita mulai dibaca doa. Ayo tuntuanglah meminta jo kita kepada Allah. Kaji itu yo sampurna wa aman danya enak. Rajin wa apa kaji. Yo tamal lu andanya. Tu napa tamu kita nian ya. Yang kedua nian tuntuang dek mengaji ko awak digejo kesehatan oleh Allah. Jauh ta jalan hampir terturui. Dua lang merintang awak lawan andanya enak. Kadang mengaji ko banyak langnya. Hujan lah sini. Malihnya. Ayo hujan. Alah angku. Ayo. Sekadar waktu ya kan? Sabut saya. Tapi dalam kenyataannya hujan ketujuan. Kalam kecolok. Ayo. Kecolok cerang dah nak. Jadi itu andanya jika alang-alang tu nanti. Iya, mudah-mudahan dia awak baca doa. Sudah ko. Nan sekali 5 hari awak mengaji. Ayo awak meluangkan waktu awak. Masalah dunia tu awak tinggal sementara dulu. Ya nak? Yang kira masalah besok masalah dunia aku masalah petang sekalinya. Contoh di peti kayu dulu. Kau dia lihat ini bang? Uang hari kami itu banyak sibuk mengajar gaji. Iyo dia lihat hari kema. Wah dia uang besok kan mak kan hari mak. Uang dia rendah banyak sibuk mengajar. Mana kan hari? Iyo nya kadang-kadang dia lihat hari Minggu, hari Senayan lo. Senayan lo. Iya. Kan hari lo. Dia lihat hari Minggu Senayan lo ke balai panjang. Dia lihat Jumat satu lo dipakai tanam. Jadi nalang tu pasti ada ya tu. Mantun salah. Diri awak tetap sekali 5 hari harinya hari Kamis. Insyaallah. Jam 9, setengah 9 kapan perlu jam setengah 9 awak latih bosiko. Dia kesanjung ngaji. Awak tadi kan tekatul loma. Informasi rasulnya awak nak do magian kabar. Cuman dek lah tahu. Awak berarti ambon ada po tu. Ambon ada po tu. Iya. Jadi dimulai dari kemungkonyo. Yo jam setengah 9 awak lah mulai ndaknya nak. Semua ciko. Terkecuali yang buku yo alangan ni kadang-kadang. Kadang-kadang kemarin di jalan utuh ke alamat macet lo. Ikan darat. Jangan penting main-main wala kau. Jadi segala lapau motor. Itulah. Penting mana? Wala. Kau nya mata lapau kecuali penting ya. Main bulu. Nya mulai ayam. Nya main mutangkis kecilnya kecuali macet ya. InsyaAllah semua sanjua mulai. Jadi kalau sanjua mulai kan matu lagi kan lek aku kuat lah. Kalau malam tu ya cuma tu maga gue lo. Dia teknya berapa panjang mata kenal lo nya. Ada panjang warinya kan. Tu nang kedua nak. Kaji sepanjang tu nak anak katantui lo sepanjang kaji tu lah minta adu yo kawan yo. Tu aja kaji lain dah. Do kaji dia teh tu lain tu. Panjang kota sabu itu tapa tu.
tidak arif. Oh, iyalah. Iya. Kalau kaji ni sama nak kaji nak pelajari tu. Tak ada kaji gara-gara hari ni. Buang lah ye. Kau kan nenek dia tinggal. Ada kau iya banyak pak. Kau sambuah satu buang katang pak. Sudah tu niat awak sebelum kumai ni pakai mak. Kaji dibaca. Tuan dan rezeki awak. Dimudahan Allah dah Allah andaknya. Kau ada padu parak duyan gai. Kau bahasa awak gai di awak namanya. Jauh aja lah pada dia waktu dia menci enak. Gunanya dah awak rezeki awak tu untuk mengaji dulu dah guna enak. Tu awak minta. Badan sihat, rezeki awak dilapangkan Allah. Amin. Kabarnya kemudian semana banyak gini mah. Ya. Banyak macam gini. Kau teta kau nak kerja gak mah. Iya. Teta dia yang sangat lawenya. Iya kalau le banyak wirian itu sekali semua nak le. Mana bapak dia? Lah kau di Itu kan pada dia tau. Oh iya. Dewa sakit lah kalau sakit nama sakit bayi. Iya. Ayo anak nak peraduan wak sakit kita pergi. Badan senang piti halo. Tambah lagi, tambah doa awak lagi. Tambah ampu menambah. Cik lagi. Kawan-kawan nama naninda. Ayo kawan-kawan awak nak tiba nak. Walaupun nak tibanya kita doa je kini. Tuntuang tiba yo nyo sekali mulai lagi. Kamu kawan deh dah. Ayo kawan. Kalau ada itu ada lupa lagi macam dulu. Iya, banyak lah enak. Celai. Celai doang. Barakat doa dibaca minta awak ke Allah. Segala guru-guru awak. Yang punya kaji ko lah. Inyo yang bersusah payah menuntut kaji dulu. Lah angoknya gemah nanyo persembahkan. Manci kaji mah. Nak terbayang awak susahnya guru-guru waktu manci kaji ko dulu doh. Nang kini awak temah mendapat isajolai. Kita baca yo doa tuntun segala guru awak tu Ndak disabut namun ndak dibilang gala doh. Walau nalamu walaupun nan baru guru-guru awak nalam mati, nan pernah awak menuntut kaji kenyo. Tuntun barakat di doa dibaca. Ko sampiknya dan kubur dilapangkan Allah. Ko balik ringan nan tajam pumpun nan bisa tawa. Ko ndak ada nama itu untuk menambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan kita selaku anak muridnya, iyo ditolong-tolong lo mendoa andanya. Anak muridnya namanya ulang kajinya mah. Tentunya doa lo ke Allah, dapatlah awak barakat guru andanya. Barakat guru sampai daripada Nabi, rahmat daripada Allah. Segala guru-guru kita doa lo pada malam kini ya nak. Baik guru di kampung walaupun guru di luar kampung awak, sadonya guru tu baca su untuk awak mah. Kita baca doa. Nama jawab sadu Allah lah. Tambah leh. Di semayang. Tujuannya sampai, makasih sampai. Ya, dia mah pecah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kurang kaya na. Negeri kaca lagi. Alhamdulillah. Jadi nampaknya segala niat kita nan elok disampaikan Allah, segala nan buruk dijauhkan Allah landanya. Amin ya rabbal amin. Kita baca doa, panggang kumayan. Kang main duang. Di duit pen duang itu. Enggak sabut mah lah. Kalau sabut malah lah. Lah. Hati. Bis ten duang. Cuma solat lebih deh. Wakal sedun duang nak banyak so deh. Mati lah. Ambu-ambu nanti.
Mình lại làm việc của lari keluar. Lari mah. Ya lari. Manduk. Alam saya amuh lah lari dan doang. Boleh saya. Lah doang. Baun lah. Lah santiang bang main aku main udaan tu ya. Ya. Angui dia. Nit. Anduang lah tak lo ada pi dia. Kaji lah putrinya. Nak putih ke nak lari. Tidak ada kaji dah motor. Abi lah tu. Abi hati main tu. Abi main tu. Biar dan doang. Dia. Kata baun nak. Dia santiang bang main Baun kat teknik. Tidak dan doang. Ini dah masuk Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'in ma karilahu qawlan wa fi'lan sirran wa alaniyatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. La haula wa la quwata illa billah alihil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila hadratin nabihil mustafa toha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaililai al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa ashabihim ajma'in. Syaililai al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi syekhina wa ustazina min al-masri ila maghribiha. Syaililai al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila arwahi syekhina wa ustazina khususan hazal balad. Syaililai al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi syekhina wa ustazina khususan Abuya Anwar Sultan Marajo. Syaililai al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wa bahri kulihim ajma'in wa ala hazin niyah. Syaililai al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وسلم تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتكشفنا وتعبدنا من تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وكل أعمالنا وكل عباداتنا وكل حاجاتنا وكل نياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم طول أمورنا يا الله على طاعتك ووسع رزقنا يا الله للحلال ورفع مسياتنا يا الله في الله محفوظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا شاكرا واجعلنا صابرا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعيننا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم أجرنا يا الله من النار اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم سبنا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفره لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر اللهم ألحقنا بالصالحين
Allahumma alhiqna bin sadiqin, Allahumma alhiqna bis syuhada wa bil ulama wa bil anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wali sayyidina wa sayyidina rahimu bihi salila al-fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya amin ya rahim ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Nah, percaya kecil. Siapa yang ni? Lah. Macam tu aku mainnya tambik soalnya. Adi.